lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti surat nga intay drama ita, kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan a Clarissa. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Clarissa. Tubuak ti Ilocos Norte, nga miti agdama kat adda kami dito'y Australia. Naawi sakmet ang nagsurat, tapno inak ibinglay to'y padas ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi adda akpay di ta Pilipinas. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Ay, anya amatan. Impigsa na matan ti todo. Sapay awan payo nga naitugot ko. Tinasayat. Dito'y akong waiting shed nga gura iti taksi. Parang makalugan ak matlaang nga dagos. Agawid ka ka din, Clarissa? Ay, when boss? Oh my God, tayo tulog ka. Ha? Lumugan kan ko na, tayo tulog ka ni Jibalayo. Ay, saanan boss? Nakababain mat kada kayo. Aguray aklatan iti pagluganak. Sana balitado mati taksi. Di ka ka din nagkadkad. Narigat ti taksi. Nang runa ito takas ito magtutudo. Ala, umay kagit din. Iti kasta, makaawid kan. Sige man laangan, boss. Nay, nagadumot din dagita insang pumula kay. Ay, ayun bakit? Kapurusan nating dagitaw. Dapay maiskin man eh. Di mo ko nam nga agpasulad kayong tunbigat. Wala kay, mapan kuman mo't sarong karan di anak ta. Di na mo ngaminan masangot ti agawid dito'y balay. Huwag nga ron dalabit na ba kumikum iti trabaho na? Wan siguro iso amapan kuman pasyaran ijay dagos na. Mga lakan tungaruden ka na gito'y natang bakit. Nayunam mo't tan iti maiskin man eh. Ta iso ti isang put mo ijay. Wan lakay, talaga akas ta ti aramidag. Tadikat isupay agat-gatangan na ijay syudad. Ay wan nangina tinatang ita nang runa ijay syudad. Iso anayunam ti alaem. Tapno adda abasto ni Clarissa ijay syudad. Apay nga sa bali matan adalan ti surusurutan ta, boss. Kunak man no itulod nak ijay dagos ko. Wan ka di. Di kagdanag. Tay tulod ka matlaag inton madamdama. Ha? Palagriknak ngamin kat napampanuga kitang haldaw. Iso nga intaman bit ag-relax. Relax? Kunam, boss? Wan. Anya di kayat mo asawan, boss. Mapantamagan iti paborito ka restaurant. Kalpasan na, mangkita tang tumutan iti mabalinta pagpalabasan iti oras. Anya? Boss. Di ka dinagkad-kad, Clarissa. Di kagdanag, tas siyak ti makaam mo. Ilibre ka. Sige, sika nga ron ti makaam mo, Boss Edwin. Diyak manlam mo. Amom ka di. Anak laglag antiriknak, tunggal sika ti kadwak. Ha? Kasladyak marik na ti banog ko. Tunggal makikita ka. Langro na, lumakitak tinasamit apa nagis-isam mo. Amom ka di, asika ti mang parparagsak idaldaw ko. Ay sus, mangbola ka man ako nakon, Boss Edwin.
Saan ka bulbulaan, Clarissa? Pudno, ti bagbaga. Naalawanan. Agyaman nga ron no may sa kadagiti mang palpalagan iti riknam. Kan mang parparagsak iti aldaw mo ako nam, Boss Edwin. Asinaw tinakakutya apimanawan ako. Ay, kuwan, nanang. Asino day jay kunak. Ni Sir Edwin, nanang. Ti boss ko. Kasta ka day. Uwan, nanang. Kasla nagapuma di tadagos mo. Ay, kwa. Uwan, nanang. Nakiisbo ngamin. Iso, naggapo di taunag. Apay nga dito'y iti kasto'y nga oras. Ay, kwa. Ada ngamin indagas na papeles, nanang. Papeles nga insambut ko para iti sumaruno a project may ija opisina. Kasta gayam. Kunak ay, wala gayam, nanang. Anya nga dagita awit yo. Nagadadumat. Ayun na nako. Talagang inyagan ka itinatang. Kapuro sa amin dagitoy. Fresh from the farm. Kaalala-laang itatang mo idikalman ijay taltaloon. At dapay maisakan man Ala, nagadun ngay, nanang. Tapno adda ka no abas tumanak ko. Nagtaktak kayo pa'y laang. Inuray yulat ko man anagawidak. Iti kasta, saan kayon anarigatan anang bitbit kadagita, nanang. Sapay nakadagdagsan. Ay naamumatan jay amam. Kanayon asikat ipampanunutan na. Imbaon nga ron nga umay mang kumustakan ka. Ni tata nga talaga. Mala, umay kayo. Tao mo nagtayo dita apartment ko. Ta ituloy tayo ti agistorya dita unag, nanang. Hi, Clarissa. Oh, Boss Edwin, da kayo matgayam. Anya ti aramidan nyo dito'y mall? Ada kinasarita ka, kliyente. Kapag gusto mo na nalpas kami, di nakita ka. Isungay nasitkan kan. Sa dinungay ti papanam. Agawid ako na, boss. At dalang dinagas ko aginatang dito eh. Kasta ka di. Agawid ang matlangin. Kaya't mo ka di, tagit tanta na rumwar. Nakaparagtilukan ko jarwar. Agkuyog ta na mapanijay. Kalpasan na, itulod kan tumaten ija dagus mo. Ay, kwa, saanan, boss? Ada ngamin ita ni nanang ko ija apartment ko. Iso asaan ang mabalin nga itulod na kita. Okay. Mawatang ka. Ang mabalin ka di arumwar tabi. Mapantalang ag-relax. Ag-relax manan ko na, boss. Wana. Okay, sikat ti makaam mo, Boss Edwin. Agyaman ang Clarissa. Naglakit din no paayin na kita. Amo matadyak makapagkadkad basta sikat ti agawis, boss. Mala, mapantangarudan. Narabyan ka mo, anak ko. Wala nang. Rimor kami ngamin kadagiti katrabahuak. Napan kami nag-relax sa kabasit, Kadwayo mo laang ka di tibusyaw. Ay, kwa nanang. Wan, iso tinangilibre kada kami. Kasta, apay, awan ka di asawa tibusyaw. Ne, apay mat ala sa ludsud yu day tananang. Awan mo't kit day. Nadamag ko laang anak ko. Kasla masansan mo't nga menti irurwaryaw. Anak ko, saan mo kumaasakit ang di bagak? Angam saan anasaya at nga aramid tinasawaan ti kastangar aramidam. Kastamat ang tibos mo. Nanang, Imawag ni Jerome itay. Ti mo kanuma nga min sungsungbatan ti awag na. Iso asya ka ti inawagan na.
Naibagam ka nung ngamin, idi namin saan nga adaak dito'y dagusmaw. Pasensya kayo, nanang. Naliwayak mo nga agpaiso ti cellphone ko. Kat, anya nga iti ko na ni Jerome, nanang. Awagam ka no, apaman ang makaawid ka. Adda ka no napatag nga ibaganakan ka, anak ko. Hello, lakay. Sorry, jak nasungbatan ti awag mo itay. Remor kami ngamin kadagiti ka trabahwak. Awan parikot iti dahi tabakan. Tinapatag kita, katagsar-sarita tahan. Agyaman aklakay. Ayun gayam. Anya jay ko na ni nanang nga ibagam ka no kanyak. Good news, bakit? Anya day ta? Agawid akon. Ah. Agawid akon ko na. Kaya diti pa nagsublik dito eh. Saan akong ngagmay-maysa. Ngamin, ikuyog kan tumagtan bakit? Agpaiso, Jerome? Juan, Clarissa. Ay nagsayatan no kas talakay. Law na ya, kamudyanan na, agden na damot lang. Kat saan tantong ngagsinapay bakit? Ba nagapakaragsak launay lakay. Isurumbang nalangag sa ganakan bakit? Ngamin, kailiw ka una yan. Anya? Pasensya kan, Boss Edwin. Ang panagkunak. Dahito yan ti maudi ang panagkadwata. Anya? Apay, Clarissa. Ang taka di mo nagustuhan ngay naramin ko. Ipakamlaan. Nakasagahan agbalbaliw para ken ka. Awan. Agawi dun ti asawag. Kat iti panagsubli na. Ikuyog nakmata ni Australia. Anya? Kasano akmat nga rodan? Kasano ti relasyon ta? Boss Edwin, awan ti relasyon ta. Amom day ta. Anya? Sipod pa'y ididamo. Amutan nga agpadata nga adan pamilya na. Wen, yung adan na pasamak ka data. Saan lang na minsan, hindi ka namin adon adaras. Wen, nga aging galaang ijay-dayjay. Ulitak, awan relasyon ta. Empleyado na, katsi katibos ko. Day talang, awanan sa bali pa'y. Clarissa. Pudno nga da napasamak ka data. Ang awan lang ang kanyak dayjay. Siguro kat naliday ka. Nalidayak mat. Iso an aramid tatikas jay. Ang awan kay papanan na amin dagi jay, Boss Edwin. Oh, jaklain pagaro pa kasta kagayam. Pasensya kan, boss. Ang ay ayatan kan ipatpatag ko unay ti asawak. Iso apang hasim tadi na kun kontakan pa eh. Aglin ni patan, gaputa iso ti rumbang. Ipamaysam ti pamilyam, takas tamat ti aramida. Anya ngay matimakonam dito Australia, bakit? Dandani nga rudyak amot ibagak. Nakapimpintas gayam at talaga dito ilakay. Naku namon, bakit? Iso nga rod akayat ko adito itan ngagnain. Kayat ko adito ita abuklan tinararapahap ko pamilya. Kayat ko pa adito dumakal lagi tagbalintungan nakta. Uray siyak mat Jerome. Kastamat lang ti kayat ko. Kat agyaman nak iti ado arigrigat kan sakripisyom. Tapno maala naklaang ditoy. Awan na nyaman na bakit? Tinapatig kita, katadakan dito eh. Agdenatan, kat awan ton apulos ti makapagsina kadata. Jerome, iho. Oh, mama, imbag man ta din magas kayo dito balay? Wan, kayat ko ang makita ti asawam. Sa dino nga iti ayan ni Clarissa. Aday ti silid mi, mama. Madamang agdigdigos. Walmal pa siguro da dyan. Oh, agtuka kayo pa ya. Tamang isagana kitinuwen nyo.
Urahin nyo labitan ni Clarissa. Rumwartumat lang dahil dya pa manamalpas nagdigos. Okay. Okay, kumusta kay mati di Pilipinas? Pinasyar mo matlaang ka di, da uncle mo a Fred, kan ante makunchita. Well, mama. Kastaw na yung arod aragsak da. Nang runay di intig ko timpaw ityo. Ay kat nasayat nga ron ano kasta. Pili ba kiti kinapigsada pa ilang nga gubray ti talon, mama? Kasla saan da lumaklakay kan bumakbak eh. Kanayon nga min ama exercise da. Iso talagaan na pigsada pa ay. Kat, kumusta mat nga iti pa nagbiyahe yu kan ni Clarissa? Okay lang mat, mama. Ada yu ti biyahe yung sulit mo eh. Wan na. Ay wan, ada ka dit impagatang ko kan ka? Siyempre mo ta, mama. Very good. Kunaklakit din no nalipatam. Tsak to pulos malipatan, mama. Basta da kayo tagbilin. Congratulations on your second month of pregnancy. Continue attending your prenatal appointments and follow your doctor's recommendations for prenatal care, ma'am. So, it's confirmed? I'm 2 months pregnant, ma'am? Yes, ma'am. Confirm. Is this your first time? I mean, it's your first baby. Yes, ma'am. Oh, see. Hormones are preparing your body for the growing baby, which can lead to changes in energy levels, mood and physical symptoms like morning sickness, fatigue, and food cravings. You must eat your balanced diet with plenty of fruits and vegetables and get enough rest. Thank you so much, ma'am. Yeah, no problem. Okay, see you again on your next visit. I'll go ahead. Thank you again, ma'am. Yeah, no problem. Nasurok lang ang makabulan ko dito eh. Doabulan ka nung inaawag. Diyos ko, kaya't ka di asawan da ito eh. Saan mo siguro? Ngamin, nang ibilang ko ti panagawid ni Jerome, talaga ang mapanmatido abulan. Nalapit ang nakarganak iji Pilipinas, idinagawid ti asawak. Ay na, nakaluklok magtimpas ngay mo, bakit? Wen nga ron, naglukmag, iso amidyo narigata na kanang ipas ngay kan kuana. Huwag nga ron, daytuyan dya kung nada a made in the Philippines, born in Australia. Ha? Among bakit? Kastaw na ragsak ko. Ngamin, ino ta na matungtungpal na gitara pahap ko para di pamilyata. Uray siyak matlakay. I love you so much, Clarissa. I love you more, Jerome. Ni Edwin, di umawag iti messenger ko. Ay, baybay aklatan. Diyak sungsung-batan. Inidabnan. Ada chat na. Basag. Hello, Clarissa. Kailiw kauna yan. Pangaasim tasong batam ko madagiti awak. Kanchat ko kan ka. Kayat kaunay ama kasarita. Kayat ko ang mga ganti boses mo. Amom ka di, ajak makaturturog. Gapo iti kapapanunot ko kan ka. Bakit? Jerome. Oh. Ape, kasla nakigtot ka, nakakita ka niya. Kwala kay. Saan ba't nga iti kasta? Nakla-takla ang itiya sidig mo. Ala, umay ka nga rudan tamangantan. Nakaluto ako. Naidasar ko pa yung ti pangaldawan ta. Sige lakay. Umuna ka ninyo kusina.
sumaruno ak matla nga dagos. Iornos ko lang dagiti kagawan ni baby. Okay. Urain ka nga ro din niya kusina, bakit, ha? Wala kay. Idilit ko ti conversation mi kan ni Boss Edwin. Saan arumbang amakita ti asawak dagito eh. Happy anniversary. Bakit? Sabon, kan chocolate para kan ka. Ay, wow! May pa-flowers at chocolate ang mayor. Siyempre, matama ka. Kasta ti kinapatig mo kanya. Happy anniversary, Tula kay. I love you so much. Bakit? I love you too, Jerome. Agrobot ka, Clarissa. Sa dino ti papananta? Ay ka, mabanta mo tag-date, Anya? Ang Jerome, narigat ti mapan-ag-date nga daawit-awit na a baby. Ha? Date talaga nga ya. Ibati ta akin ni mama ni baby. Anya? Sana nga po tanda anak ta. Kat saan tamutan ang mabalintag date? Kanayunan takit di at ag-date. Iti kasta, mapasarunwan pa'y iti maysa ni Christian. Bakit? Anya? Miss F, dumakdakkelan ti anak ko. Ket numingmingmingak anaimbag, kasla saan damet nga agkarkarupa ka ni Jerome. Kasla ni meten Edwin ti ad-adda akaingingas ti anak ko. Naragsak kami itan nga agdandan na iti asawak, ket awanen ti maibagakpay iti kinaanos kan kinagagat ni Jerome. Jakmat unay nagpo-post iti Facebook ko, nang runa idi masikugak agingga a nagpasngayak. Nga mas daawak taapay akanayon ti panagchat ken iaawag ni Edwin ita kanyak. Ammo na nga ta ti maipapan iti anak ko. Rabbang nakadi nga ipudnok ka ni Jerome ti maipapan kada kami idi iti boss ko wenno pagtali na edaklatan a palimad ti amin. Sapay ko mata matulungan nak. Toy pagayam mo, Clarissa. Ken ka pagayam, Clarissa. No para kanyak, si kalaeng ti makasungbat kadagita asaludsod mo. Kang runaan iti amin, si kalaeng ti makapagdesisyon para iti bagim. Bagim dayta, isu nga ammom nga rod no anya tinasayaat para ken ka, ken para kada kayo asa nga pamilya. Ti panunutem kat nagbiddot kan iti naminsan, isu adi mo kuman ulitan pay iti sabali pay abiddot. No ti kunam kat naragsak kayo itan nga agasawa, sapay kuma, ta makapanunot ka iti husto, kat makadesisyon kamet iti husto. Iti kasta, kat awan to ti pagbabawyam intundumteng ti maudi nga aldaw. No maminsan, adda dagiti palimad arumbang nalaeng nga itanemen kanilipat. Ngam no maminsan, addamet dagiti palimad arabang nalaeng ama ibutaktak. Ngam kas nakunakon pagayam ko, adda amin ken ka a desisyon. Agpanunot ka iti maminribo, sakbay nga iwayat mo ti addang anapanunot mo. Kat sapay kuma, tanuan nyaman ti agbalin a desisyon mo, agbalin a nasaya at titungpal na. Alakastan pagayam, Clarissa, kat pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.
sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti inta ikan biag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy ket naadaw iti pakasaritaan ti pagayam akayat na ti agpaylinged itinagan a Patricia. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Patricia ti sibubukal anagan ko, ket kidawak nga awagan naklat takuman iti Tricia. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas anang ibati kanyak iti saem nga agingga ita ket jak paylaeng malipatan. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Pasensya ka lang man no sikamat tanti pangibagbaga iti sakit ti nakamamarik-rik na Tricia. Awan anyaman na Ivan. Maawatan ka. Iso nga okay lang kanyak. Nagyaman na ka? Naapay ba't nga pinigaging gaita katsak palang malipatan na di ang Mariel. Ivan. Masakit uray tinakam ko. Tumukno sa dilangit ti gurakin ko na. Gapo iti panangisukat na kanyak iti sabali a lalaki. Nagsakit, Tricia. Ala, gusto day ta na panagin inom mo. Ang mga numasubra ang manen, kat di kan tumanen makastrek iti trabaho, magapo iti hangover. Bayan na kumalay. Kaya't kung amin ipapas ti sakit tinakam ko. Kaya't kuti mang lipat. Danggayan nakman kit ni Tricia. Ha? Talan. At titibaso. Karga ako na. Oo, basit lang Amangan kit din umabarte ka, katjak makahawid. Awan parikot iti dayta. Iyawid ka na ano ka sa pulang. Anya? Cheers. Cheers, Ivan. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Tricia, awisin ka kumaarumwarin ton malam. Di mo ibaga ang mapantamanan aginom. Saan? Jakon kayat ti uminom. Ohos? Pudno ti bagbagak, Tricia. Namiris ko ngamin. Asyak tumatlaang ti marigatan no kanayon ti panaginom ko iti arak. Ay kat very good nga ron ata nasapsapa ka anak ka amiris, Ivan. Una, rumwartain ton malam ha? Ngam saanon nga iti bar ti papananta. Sa dino kay nga ron? Ilibre ka man iti may sakadag iti nginginaan na restaurant iti syudad. Ay kat pakaragsakak unay pudno day ta nga ibagbagam, Ivan. Katuan mat, sa anak nga agang angaw, Tricia. Ilibre ka talaga. Okay. Nobyom ka din ni Ivan, Tricia? Ni, apay mat anak ko nam ti Starlin. Wala, tamasansan mat ti irurwaryo. Ken sabali ti closeness yo, friend. Anya? Sika talaga, friend. Ipakat mo man ang tiki naman nagpaliyo mo ako, nak. Ay, syempre, Kat, saan ka nagbidot? Saan ka di? Nagbidot ka, friend. Saan kami pa nga agnobyo anya? Saan pa'y ko nam, friend? Dukas na nga ron, addan to posibilidad na ada kayon to. Anya? Gusto ka di, friend? Amok nga agayat ka kini Ivan, Tricia. Tangiwat mo, friend. Di mo unay pigsaan.
Amangan no ada makangagkan ka kat anya pa iti panunutan da. Ah? Bay, ama, panunutan dalatan no anya ti kayat da panunutan, friend. Aklo nag-crush ko ni Ivan. Ngam siyempre, jak ba't ipatlaw kan kwa na dayta Amangan no ko na nga easy to getak no bilang laang. Di mat ka break dala ang kini Mariel. Wan, indam abulan ng tinapalabas manipod nag-break da. Kat upat abulan matan nga gar-aram kanya. Ay, kat di mon paluspusan, friend. Aklo na mon. Di kan agpakipot. Tamangan no makabirok pa iti sa bali. Apang ibaw-ingan na iti panagayat na kan ka. Kanayon na kami tasukunan ken itulod na nga Ivan anak ka. Apay agar-aram ka dikan ka. Kinapudno na tatang. Nobyo ko ni Ivan. Kastaya. Wan tatang, kat plano mintiag kalaysa. Kat sapay ko mataw manugot kayo. No siya klamay sa awan parikot iti dayta anak ko. Pakaragsa kakit diya tapno may simpamet ng tibiyag mo. Si kalangan ti awan asawa na kada kayo nga agkakabsat. Wan nga rod tatang. Alakit, no talaga sigurado kayo iti dayta panggad ng iyaw. Ibagam nga rod ka ni Ivan ta dumanon dan. Iti kasta, mapagsasaritaan tayo mo ti may papaniti panagkalay sayaw. Wan tatang, kat agyaman ak unay. Nagsagana kayo nanan. Dumanon tayo ni Timabiit. Ay, katwa na, anak ko. Kanayon kami mutkat anak kasagana kin ni tatang mo. Ba nagapagyamanak unay nanan? Imbaglangan tanda kayo tintad ti Diyos sa dadakkel ko. Tanusan lang, jaklamon. Pagyamanan mi mahet, gaputa si katiintad na nga anak mi, Ivan. Malaksid anataer, nasingpet kan nagagat ka pa yanak ko. Una yun tayo tapanang idayo yung kanyak nanang. Ay, kat siyempre mo't iso adimon iba-ibayag ti panangasawa manak ko. Iti kasta, maadaan kami mo't adagos iti apo ko. Wen ka din nanang, umadanin. Basit lang nga nagundawit orayan. Agkalay sa kami ka ni Tricia. Congrats, friend. Manulangan nga aldaw ti palabsan. Agkalay sa kayon kini Ivan. Naan-anay kanton kas Mrs. Martinez. Wan friend, katagyaman ak unay kan ka Ngamin, manipod inrugi mi tinagplano may papan iti panagkalay sami. Kanayon ti kadnam iti sibay ko. Siyempre mat that's what friends are for. Thank you talaga, Arlene. Aywan gayam, simangpat ka din dagiti souvenirs? Don't worry, okay? Di mon pakadanagan dagita. Siya kun ti makaamo amang isagana kadagita abanag. Di mon istresan ti bagim, friend. Tirumbang itaken ka kat naka-beauty rest. Okay? Okay, friend. Apay nga itakalaang Ivan. Rabiin na. Masensya ka ng Tricia. Naimasan mi ngamin tinagistorya karagit ti katrabaho ak. Tsaka magtan napuputan ti oras. Rabi ka yaman. Nabartag ka? Kwa, Salmat. Nakainumak labasik. Nanganta ka din? Saan ka mapisin? Nabsuga kiti pulutan. Kahit kung ti maturog. Ag-shower ka pa nga umuna Iti kasta, presko ti bagim amaturog. Ayun man nga nagpaiso.
Ato'y titwalya. Ato'y matipagsukatam. Umuna akon iti silid ta. Makaturturog ak ngaminan. Sige. Sumarunuak mo't lang nga dagos kalpasan ti pa nag-shower ko. Aywan gayam. Imawag ni nanang itay. Apay ka no? Kidkid dawan na ti panagawid ta iji balay. Kasangay ngamin ita ni tatang. Kat yaw awis na nga ijay tanto namang rabii. Katwan dagasan nakto nga roda ni opisina kalpasan ti trabaho. Wana. O sige nga rod. Urayan kanton iji opisina inton malam. Kumusta ngay mo at ipanagdanayo kin ni Ivan kas agasawa, balasang ko. Kaasi ti Diyos nanang, nasaya at mat. Adamat dagiti gundaway nga dasan mi apag kinaawatan. Ang maurnos mi matlaang nga dagos. Ay kat nasaya at mat nga rod ano kasta balasang ko. Wan nanang, napanagnagak atalaga na singpat ni Ivan. Isong awanan dawatag pay. Ay wun talagaan na singpet ni Ivan, balasang ko. Isuuti kasi singpetan kadakwad ang agkakabsat. Uwan nga rod nanang, dayta ti kanayon na nga ipanakkel kanya. Ay kat agawaan nyo at agaramid. Iti kasta, makita kan maaw-awir mi pay mo dagiti agbalin nga apo kumikada kayo kin ni Ivan. Ay wan ananang, dumteng tulat na dayta gundaway. Wan, ngamdiyo ka din iba-ibayag. Tani, bumakot kan lumakay kamin kin ni tatangyo. Saan kamin taon ang makaaw-awir no kwa? May anyo nanang, ibagak to ka ni Ivan dayta. Ada ka di parikot mo, Ivan? Apay mat nadamag mo ti kasta, Tricia. Kasano, masansan matan ti panagawid mo akasta. No ada parikot mo, ibagam. Iti kasta, pagsaritaan taan na sayaat. Saan ka takasta kanayon kang agbartag? Awan parikot. Awan. Diyak lang min mapagkid-kidan ti awis na ti katrabahwak. Isang mapaspasubuak na ko. Sigurado ka? Uwan ko naklang arutin. Danag mo na ya. Isa ka naman kiti ti pagsukatak na agdegosak man. Tani, nagdagang ti panawan. Malay, ingka nga rod agdigusan. Ikabil ko itirabaw ti kama ti pagsukatam. Kalpasan na, sumarunukan tumot ni Jay kusina, tay sagana kunti pang rabyanta. Day jaya ni Ivan. Simrek iti banyo. Kita agman ti cellphone na. Sabali ngamin kati agparparik na kanyak. Kita agdag iti messages iti messenger na. Puro matdag iti katrabahuan na dagitoy. Awan nga ti makita ka sabali ang kachat-chat na. Ay, nasobrak sa man ang tinagpanunod. Tinasaya at isublikon. Ada nag-message. Ay sus, na-open ko matan. Sino da ito eh? Babae mati profile picture na. Adamat na palabas akong voda. Basag man. Inkasar ko ni Tricia. Gapo iti sakit tinakamkukan ka. No nalakalaang ko mga isinak ti asawak. Tasikan ti asawaag. Uray, anya ti aramidag. Talaga, ajak mapilit ti bagik amangayat ka ni Tricia. Ngamin, agingga ita. Sikapay laang ti pitik to'y puso. Mariel. Anya ti kayat asawan da ito ay. Basta agtitsyat ti babae. Agpahadatan anak ki asawa. Nga mabalin tamat lata ti agsarak
iti sigud a pagsinsinarakan ta. Amumatan. May salaang at text. Chat kuno awag mo. I'm on my way. Adumat kat tinagsina nga agasawa. Gaputasan daan naragsakan. Diyos ko, anya tirumbang aramidag. Isuro na ko maapo. Nasaya at matasimmang patkan, Ivan. Apay ka de. Kaslay nururay na ka. Talaga ngay nururay ka. Gaputa da kayat ko pagsaritaan ta. Ha? Tiamok. Kabailak nga ilimad ti amin. Nga masaan gayam. Nay, anya ti kayat mo asawan, Tricia? Linoktak ti cellphone mo idinaminsan nga aldaw. Anya? Pasensya kan. No nakibiyangak ti cellphone mo. Madingamin at talaga ti agparparik na idi kanyak. Isu akinitak ti inbox mo. Kat saan ang nagbintot. Tricia. Nabasak ti konvoyo ka ni Mariel. Nagsakit, Ivan. Nagsakit. Awan umasping ti kinasakit na. Apay nga na nakibiyangam ti cellphone ko. Saan naroon ba nga nakibiyangam da dyan? Tapno agtultuloy mati pa ng luklukom kanya. Kasta ka di, ha, Ivan? Tricia. Ita, kayat ko amangagan amis mo ken ka. Katsapay ko matapudno lang ti bagam, Ivan. Ha? Ay, ayatam ka di pailaang ni Mariel. Saan mo't nga itikasta? Wan kan saan lang ti kayat ko sungbat mo, Ivan. Ay, ayatam ka di pa ni Mariel. Sumungbat ka. Wan? Ivan. Diyak kumakayat nga ibagang. Pilitin nakmat ngamin. Pasensya kan. Inaramid ko mat amin nakabaalak ang mangayat ka. Talaga ni Mariel latat ipit-pitik to'y pusok. Sorry, Tricia. Nagsakit, Ivan. Nagsakit. Oreno kasta, saan na akayat asawan nga agsinatan? Diyak mat kayat ang madadaal ti pinukal ko a pamilya. Agdan na talata. Tagasawa takat nga ron. Ikarek, pagserbian kalatakas asawak, Tricia. Tricia, rabiin, hustun day tapanagin inom mo. Napartak ka. Bye-bye, anak ko malaang Arlene. Kaya't ko ti makalipat. Kaya't ko nga iliwliwag ti sakit tinakam amarikrik na. Tricia. Nagsakit. Nagsakit, friend. Maawatan ka, friend. Ang di mo kumamot papasan ti bagin. Si kamot lang ang tiagbalin ang nakakaasi iti kastangar aramidam. Anya ti rumbang aramidag, friend. Sinaak ka din ni Ivan. Diyak mo, friend. Angam no siya klaang amay sa. Rumbang nalaang matkat asinaamon day ta lalaki. Saan mo a-deserve ti kastangar aramidan na kan ka? Arlene. Pudno asikating kanlay sana. Ngam saan matgayam asikat ay ayatan na. Imbes umaasursurwan na ka nga ayatan. Saan mat tamakisinsin narakit din iti ex na. Day tagarot tinakal aparikot ko ita. Friend. Aging gaasaan ama putad ti komunikasyon da. Agbayan kalatapa na kibutas iti imatang ni Ivan. Talaga na sakit ngam isumat ti mangriing kan ka iti kinapudno. Agpanunot ka kumaan na imbang, friend. Tatang. Ala,
Puston na ita panagsangit mo anak ka. Maawatak tirik nam. Ang masapol ngagbalin ka anatibker. Anya ti rumbang aramidag tatang. Ang damat punto ni Arlene Agayimaw. Ang maanyangay nga ron kat adaditan. Saan mo tabasta-basta ti makisila? Nang runa kat nagkalaysa kayo mutan ka ni Ivan. Tatang. Irumpay nga ramida mita kat ipakita kan iparik na mita asawam nga ay ayaten kan ipatpatag mulata. Itilikodan ti naramid na kan ka. Patsay ka masursuro na kan tumadla ang ayaten anak ko. Tatang. Tinapatag saan nakamot asininaan. Si Kalata ti pinili na nga oray kunana ani Mariel pailaang kay ayaten na. Mamati ak amalipatan ng tumot laang ni Mariel. Basta pakitaam laang itinasaya at ti asawam. Tatang. Amok anarigat anak ko. Ang nasken alumaban ka. Taloy pakitam analupoy ka. Katawaan nakalaang layta a Mariel. Sana rin mangagpaabak ka. Ipakita miti asawam saan nagbidot iti panangikalay sanakin ka anak ko. Aglalaok nga emosyon ti marikriknak ita Miss F. Jack ammo ti aramidag. Panagriknak kat aging ga ita luklukwan nakpailaang ni Ivan. Angam sa anak ang makariklamo. Ngamin, kaslawan mat karbangak nga agimon nga oray agasawa kamin. Gapo ta sa anak mat nga rod nga ay ayatan. Ngam oray no kasta, mangnam na maaklat ta ama sursuro naktumatlaang nga ayatan ni Ivan. Tauray inaklon na ani Mariel pailaang tay ayatan na nasaya at latamot ti ipakpakita na kanyak. Naasikaso, nasingpat ken narespeto kanyak kas asawa na. Banag arumbang nalaang met apagyamanak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Tricia. Ken ka pagayam, Tricia. Saan tayo matkitding agpapada iti kapanunutan? Angam no syakla nga maysa, nulakit di ta nasaya at mati ipakpakita ni Ivan ken ka. Panagkunak katrumbang nalaang mat nga ipakita, ken ipariknam ken kuana ti aglaplapusanan a panagayat ken panangipatag mo ken kuana. Patsyak adumtang total daw a maamiris na, ti kinasayaat mo a babae, kat maakseptar na nga adagayam asawa na amang ipatpatag ken kuana. Kasarita manan ni Ivan kat ibagam, ano talaga adi na kayat a madadaal ti binukal na a pamilya, liklikan nan ti makisinarak iti ex na. Alakastan pagayam Tricia, kat pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas.
Naimbag nga orasyo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan a Ronald, ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Ronald. Naawisak mat ang nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin apadas ko may papan kan ayat. 5 atawan mi idin nga agayan ayat kan ni Grace idi nagabrudak. Inaramid ko ti kastoy tapno ti kunak kat makaornongak iti usaran mi nga agkalaysa. Iti unag ti 3 atawan ti panagin na dayumi makunak anasaya at met tinagbalin a relasyon mi. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi nagawid akon dito'y Pilipinas. Kastoy man dagiti pasamak. Talaga gaya mapudno tinatamag ko. Ngadan sa balya mang parparagsakin ka. Sorry, Ronald. Sapay ko mata mapakawan na. Diyak laing pagharap. Amaramid mo ti kastoy kanyak, Grace. Isumat na gayam. At di mong sungsung-batan tagiti awag kan text ko ken ka. Kaputa naragsak ka ni ti sitong ti sabali a lalaki. Kat tinasakit. Laklakay pa'y iti nga pulo at awan ngam siyak. Ronald. Kaano kayo pa'y iti dayjay a Jake? Agmay sa tawen kami, Ronald. Nukasta. Nabayag gaya mo naluklukwan nak. Saan ka aluklukwan? Di mo't imbagak idikan ka awaswasan tan ti relasyon ta. Gapot na awanan ti panagayat ko kan ka. Ngam ko na mga agsarita ta, apaman ang makaawit ka. Ita, kasta ti ibagam kanya. Inpay kumot amin ken ka. Intad ko amin akasapulam. Impay ko taglaplapusan na pamatag ko ken ka. Si ka na ang tinagbalin alubong ko iti nagtimano at awen. Yung una yan, takas lang gayam ti subad mo kanyak. Nagsakit, Grace. Nagsakit. Sorry, Ronald. Aklunak abasol ko. Ang panagkunak ka talaga siguro asaan adatatin na ituding para ititunggal may sa. Iso asapay kumataawata mong tiga sa tadwa. Lipatan na kon. Kat lipatan kamatan, Ronald. Kastalaang kati kalakakan kati amin. Ha? Ronald, namin ano ka di nga ibagakan ka. Asaan kan nga ay-ayatan. Ni Jake itan ti ay-ayatan. Kat agkalay sa kamin iti mabi. Talagang awanan makalapad pa iti panagkalay sa da Jake ka ni Grace. Agasawa dan na talaga. Wan nga roda. Ladies and gentlemen, may I present to you the newlywed Mr. and Mrs. J. and Grace De Vera. Wow! Congrats! Congratulations! Sa wakas, officially, Mrs. De Vera matlangan ti best friend ko. Nabayag nga inururay na daytoy akan nito, Ronald. Oh, dayjay. Pirpirmaan dan ti marriage certificate na. Ay na, maragsakan na ka talaga para iti best friend ko. Uy, Ronald! Umisam ka mat, Nagunagmatday tanasan na ay mo, Ronald. Carol. Sa bagay, maawatan ka matkit di Amok nga ay ayatang pailaang ni Grace nga aging gaita. Si kamat nga na talaga ti imo na nga inayat na. No saan lang nga dimteng ni Jake, amangan no si katikadwa na nga adda iti sangwanan ti altar ita. Carol. Angam talaga akas ta ti biyag.
ag-move on ka kit din. Naragsakan ni Grace iti sidong ni Jake. Gisuarong bang nalaang nga agbalin kamat anaragsak para ken kuana. Una, naragsak mo ikat para ken kuana, Carol. Sigurado ka? Uwan, kunak lang arunan. Magsarita kami sakbay ti panagkalaysada kin ni Jake. Inbakan kuana, respetuhan kan suportarak ti desisyon na. Nasaya at matngarod no kasta. Di kagdana. Amok kan mamati amasarakam tumatlang ti babay apud-pud no amangi patag. Kan mangilalakan ka. Congratulations, Grace. Ronald, kunaklakit din na saan ka makadaray iti kalay sami kin ni Jake. Mabalinaya matasaan. Amumat no kasano ti kinapatag mo kanyak. Iso sana mabaling nga awa na kiti pinaka-espesyal nga daw ti biyag mo, Grace. Agyaman na, Ronald. Oh, Ronald! Kumusta? Okay lang, pare. Congratulations. Agyaw na, pare. Oh, kat sa dino nga iti paghanimunan niyo, pare. Ha? Ikay Europe, pare? Austria, Italy, ken Germany. Sa kamin to agpa New Zealand. Wow. Sabali talaga tibak na nga niya. Wan pare. Siyempre, kaya't kumat, ngay kang iti memorable honeymoon ti asawa. Isuwa talaga, ti insagalak. Excited ako na yan, Jake. First time ko timapan ija Europe. Oray siyak, mat. Babe, oh my God. Tas ikan suwanta tang iti na dumupay a bisita ta. Pare Ronald. Sige lang, pare. Mabiit na ang Jake. Oh, apay, babe. Sikapay lang ti mga sikaso kadagiti bisita. Kasarita klabiit ni Ronald. Mabalin? Okay. Mano minutes, di pa nagsarita yun. 5 minutes, babe. Okay. Siya pala nga ron, di magsarita. Kadagiti bisita ta. Ronald, sorry. Amok nga aging gaita. Kat masaksaktan ka pa'y lang. Grace, panghasim. Di mo ko man ipalagip kanyak na ita. Araramidog mo't amin ang kabailak. Tapno ag mo bo. Ang mga nukalpasan da ito kat agsubliak mo't langi di Japan. Ronald. Apay nga aging gaita kat agkidkid daw ka pa'y langit ipamakawan kanya. Kasalamat din agbababawi ka nakikalay sa kini Jake no kasta. Banag saan man, saan ka di? Gamin, magitak mo ta naragsak kayo doon. Iso aparan niya pailaan ko mati pa nagsoril. Kaya't ko na ang asiguraduan na talagang okay kan, Ronald. Siyempre, saan? Amunday ta, Grace. Ronald. Ang amok nga awan ti sa bali at turungan na. No diti, maging okay ak tumatlahay. Ayong gaya. Agyaman ako iti wedding invitation mo, ha? Imaya, tapos may pakita ka na kasagana ako na mga awat iti napasama ka data. Your presence is highly appreciated. Thank you so much. Agyaman ak iti amin, Ronald. You're always welcome, Grace. Best wishes. Enjoy your life with Jake. Kat no, kiakton iti 100%. Mabalindak tumutan nga alaan nga agbalin aninong ti anak kayo. Sigurado ka di iti dayta desisyon mo, Ronald? Huwag karon. Agsubliak di Japan. Tapos may liwliwag ko tinapasama kada kami kini Grace. Sa bagay, gusto mat kit di dayta desisyon mo.
Katsapay lang ko ma. Tagsublin tumatlaan ti sigod a Ronald, anaam-am mo. Agyaman nakiti ka na yun ang parang tultulong mo kanya, Karol. Pinapudno na. Diyak unay narik na tiliday. Iti napasama kada kami ti best friend mo. Gapuiti ka na yun apanangan andingay mo kanya. Anya ka di, Ronald. Awan anyaman na. Maragsa ka na ka makatulong kan ka. Kan ar-aramidik ti kastoy, kas panagkid daw kumatlaangan iti pasensya. Gapo iti inaramid kan ka ti best friend ko. Amukmat nga inayat mo unay ti gayem ko. Isu na lang tadimteng ni Jake. Diyak makidi babalaw ni Grace and then napasama kiti relasyon mi. Talaga siguro aday ito iti plano ti Diyos para kada kami. Talaga siguro asaan ada kami tagkagasat. Iso kas jeti napasama kada kami. Ronald. Nagkasaran ti best friend mo. Makitak mata naragsakan iti sidong ni Jake. Iso nga awan nga rodan ti rason. Tapno pagtali na adakpay dito'y pusok. Hello? Hi, Carol. Ronald? Siyak nga, Rod. Oh, kumusta kan? Sa dino ti ayan mo ita? Dandan ni di ka na ibusesan ah. Ada kita dito Canada. Hanggang planong tayo gawin dito Pilipinas. Tapos nagbakasyon. Wow! Ay kat nasaya at ata nalagipnak pa'y. Kalpasan ti 5 atawan adi ka nagparparik na. Oh, good. Kumusta ka man din, Carol? Ada ka din asawam? Ah? Awan pa'y nga, Ronald. As in, single ka pa ilaeng? Kasta ka di? Yes na yes. Diyak pa'y laang mat nasarakan ni Mr. Right. Okay lang. Tanapintas matlat ti karir ko. Imbang man, nakalagip ka mat nga agawid dito'y Pilipinas, Ronald. Siyempre mat kahiling ko mat ngaminan di tayo. Good decision, bro. Maragsa ka na kamakaam mo nga agawid kan nga agpaiso dito'y Pilipinas. Welcome home, Ronald! Hi, Grace. Oh, Ronald, nagawid ka gaya man manipod Canada. Kumusta ka? Daytoy, okay lang man. Sika, kumusta ka mat tayo? Daytoy, okay lang, Mat. Ang naklaatak at talaga iti isa sa rongkar mo, ha? Nakaamuam ngay adito iti balay mi. Sino kumapay ngay? Kat ti best friend mo, Kasta ka di, imbag man ta nalagip nakapinasyar, kunaklakit din no nalipatan na kon. Mabalinaya mo ta kasta. Sika ka di pa iti malipatak. Ang api ang nagawid kang agpaiso, ha? Sigurado ak anapintasan ti biyag mo'y jay Canada. Saan mo't nga amin akan nito kat naragsak ti biyag jay Canada? Siyempre, naragragsak latamat pasyaram mo't ti lugar anak kaya nakam kan makalam. Sa bagay, ang agsubli ka matlaan ka di jay Canada? Uwan No kasta nakabakasyon ka na ang gayam. Aginggat ka ano nga iti kaadam dito Pilipinas. Nabayag siguro dito 6 months. Masapul hagsubli aki di Canada. Tapno, mamintin ko ti residency required para ti citizenship ko jay. Kasta ka di? When? Mabiit lang nga rod ta mga laak iti meriendaan ta. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Sige man nga rod. Tani, kaslaado ti pag-istoryaan ta. Kumusta kayo matin ka ni Jake? Okay kami lang, Mat. Kinapuno na. Ado ti na istorya ni Carol kanyak. May papan kada kayo kini Jake. Ha? Ni Carol at talaga, nakaun-un namanin ang nag-istorya ti Loka. Pudno ka niya, saan kayo madani ti anak kini Jake, Chris? Wan,
Saan kami ang maadan iti anak? Gaputa da diferensya ti matres ko. Iso nga agbababae matanda asawam. Kasta ka di? Saan ta napagsaritaan data, Ronald? Nuluklukwan na kada asawam. Apa di mo paila ang sinaan? Saan mat akas tala ang kalakana ti amin, Ronald? Agasawa kami. Nagkasar kami. Kan may sa ay ayatak ni Jake. Grace, saan mo adisip ti kastangar aramidan ni Jake nga? Iti kasta ka sa saan mo. Naskan lang kumaamas ayatan kan ipatag na kapay. Saan ka takasta saksaktan na ka? Ronald. Rabang nalaan ko mga irespeto na mati kinababaim. Sana gaputa saan ka makanak? Kat kastandar aramidan na ken ka? Dahito yan ti kararagsakan nga daw iti biyag ko, Ronald. Thank you for loving me. Siyak tirong bang agyaman kayong kakaro. Ngamin, kamodyanan na. Inaklon nak mo langan. Siyempre napanunot ko ngamin, ngawan matan ti rason. Tapno ibay-bayag ko pa iti panangaklon ko kan ka. Mga no, ibawing mo pa iti sa balit. Sayang mat. Onya? Nasaysaya atin ngay naklon ka adagos. At least, maibagak ako kwakan. Awanan makaagaw pa ikan ka. Di ganto pula sa babawi, ti panangaklon mo kanya, Carol. Hi, Carol. Oh, Grace! Hello, Ronald. Hello, Grace. Oh my God, best. Agtugaw ka. Saanin, best? Adda nga min sarakak a kliyente dito restaurant. Kasta ka di? Wen, best. Oh, kumusta? Anya nga iti madamag. Well, napintas adamag, best. Anya data, best? Nobyo ko ni Ronald. Nobyo mo ni Ronald? Kunam, Carol? Wen, best. Kasta ka di? Yes, best. Sige agsi arak labit. Kaslamat imat ng titiyan ko. Okay ka kadilaan, best? Uwan, best. Okay aklaan. Medyo madilang tirik na. Hello? Hello, Grace. Ronald? Kumusta ka? Okay ka din tirik na? Uwan. Okay ako, Ronald. Nasaya atan tirik na. Iso na lang ang tamalmaldayak kita. Ngamin, agmay-may saak lang dito'y balay. Kasta ka di? Urayan na. Umayak di tayo tamat lang. Ay, saanan, Ronald? Ang mga numakadisturbo ak iti happy moments yung kini Carol. Anda kita dito'y balay. Itay pa nagawid ni Carol. Umayak di ta. Urayan na. Sige. Sikati makaam mo, Ronald. Mangan ka lang nga mangan, Grace. Agbusog ka. Agyaman na, Ronald. Talagang inasikaso na itang alta. Sa bagay. Kasto'y matikanayan nga aramidam idi kanya. Basta masigurado lang nga nasa ate ka sa saad mo. Okay akon. Kampante akon amang panokin ka, Grace. Ronald. Ang di mo rubang tagtalin na idlatan dito unag tibalayo. Naskan nga iliw-liwag mo matrik na rumor ka. No kasapulang nagtrabaho ka manen, aramidam. Iti kasta, may liw-liwag mo, ti panang luklukot asawam keng ka. Panagkunak, saan na ka nasubyanan pa ni Jake? Saan, Ronald? Di mo kumamat ibaga ti kasta. Uray balibaliktad ang pa'y tilubong. Asawak latta ni Jake. Ay, Grace. Marikrik-nak ngagsublimat lang itidanak ni Jake. Apay ay akas tala unay ti panagayat mo iti dayja, Jake. Kat agdadata lang arudan aluklokon na ka. Agriing ka kuman iti kinapudno. Adi na kan ay ayatan ti asawam, Grace. Ronald. Lipata mo ni Jake, Grace. Saan nga iso ti lalaki
apaharaken ka. Oh, apay akas dati lang Ronald. Kasla, di ka makaid na Ha? Kuha, Carol. Pampanunutak lang amin na ibaga dagiti dadakkel mo. Ti ka di may papani ti panagkalay sa ti kayat mo asawan? When? Apay, ada ka di parikot? Saan ka di pa yan nakasagana? Ibagamlaan, babe. Sa anak mat nga apura. Saan mat nga di kasta, babe? Kay kulay nga planado ko mati amin. Narigat nga min dagdardara-sudos no may papaniti dahi tabanag. Okay. Mawatan ka, babe. Di ka agdanag, takasaritak da papangken mamang. Ibagak ka dakwa dati na pagsaritaan ta. Ronald, pangaasim. Tamao din da ito'y ayo umay mo dito'y balay. Ang mga nadda makakitakan ka, kat idanon da pa'y iti asawak. Wano kin ni Carol. Kinapuno na. Yak pa'y lang malipatan tinapalabas ta. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Ronald. Ay ayaten ka pa'y lang naging gayta. Anya? Ronald. No sanak lang ngayon sukat kin Jake. Sigurado, naragsak tayo tang agdenden na. No siyak lang tinagbaling asawam. Jak tupulos aramidan tinaramin ni Jake Kengka. Ngamin, si kalaeng ti babae nga ayaten kan ipateg ko aging gat as bibiyaga. Ronald. I love you, Grace. Ronald. No manugot ka. Saan arumbang da ito eh? I love you so much, Grace. Amok nga. Huston, Ronald. Pangaasim ta di mon baliksan pa'y dagita kanyak. Adda na sawak. Kat nobyang matan ti best friend ko. Mas deserve ni Carol ti panagayat mo ngam iti siya. Grace. Naragsaka kon iti kastoy a sitwasyon ta. Kat kidawak nga aging galangan ko maditoy. Saan ta kuman nga agaramid pa'y iti may kaniwas. Pangaasim, Ronald. Nadamag ko a plano yung gaya man tagkalay sa akin ni Carol. Danyay. When? Iti kasta, may kuyog kumot ni Carol ang mapanidya Canada. Naimbag kayo pa'y. Naragsak kayon. Grace, di mo't naibaga ako ngayon ka. Amamait nga aging gay takit. Si kapay lang tipit-pitik to'y pusok. Amom, Ronald. Nasaysaya at siguro no umadaywa akon kan ka. Ngamin, jak kayan ang mapadasan ti best friend ko ti pagdaldalanak kita. Oh, Grace. Ronald, jak kayan alukom ni Carol. Ay ayaten na kaunay ti gayam ko. Iso apang nga asim tadi mo ko mapaldaangan. Panawan siguron, tapno lipaten tan ti tunggal maysa. Inaramid ko mat amin nakabagilak. Tapno lipaten ka. Jak mo. Ano pa jak maramid. Sika ka na yun taday ti puso ken panunot ko. Sika ka na yun ti malaglagip ko. Gaputa ka na yun nak amakit kita. Sana bale. Into nada kayon iji Canada. Patyak ngagbalinan an nayas ti amin. Ikarim kumakanyak nga ayatam ni Carol. Iti nalablabos pa'y ngam iti panagayat nga impaay mo iti kanyak. Grace. Ikarim kanyak adimon tupulos lukwan. Kan paldaangan ti gayam ko. Pangaasim, Ronald. Sige. Ikarik dahi takin ka, Grace. Aramid ka amin nakita mo. Agyaman hak, Ronald. Kat ulit at manantag daw iti pamakawan kan ka. Sapay ko mata mapakawan na. Agyang manak iti pamatag nga impaay mo kanya. Nga uray kasyatin subad ko kan ka. Kat sapay ko ma, tagbalin anaragsak tibuklan yun to ang pamilya kin ni Carol.
Manumat atawan tinapalabas sakbay analipatak ni Grace. Inkarigatak alinipat ket inpamaysak ni Carol agingga anaadaan kami iti anak ket ininot anak kamubunak. Pagyamanak unay ti Diyos ngamin di na inpalubos nga agbasol kami ken ni Grace. Ita addan dua nga anak mi ken ni Carol ket adda kami ita ditoy Canada. Damag ko ang nagsinamatan ni Grace ken ni Jake ket adda ita ni Grace ijay Italy nga agtrab-trabaho. Saan kami man ang nagkatuluyan ka ni Grace, amok ang naragsak daytoy para kada kami iti best friend na. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo, Ronald. Ken ka pagayam, Ronald. Ammo ti Diyos no anya tinasayaat para kadagiti pinarswana. Addaman dagiti tao amapukaw iti biyag tayo, panunutan tayo, ngay ti umno nga oras wenno panawan, ket ipaay matlaang ti Diyos ti tao, apod punno a mangayat, mangilala, ken mangsuporta kada tayo aging gattong palbiag. Alakastan pagayam Ronald ket pagyamanak unay ti kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.